Chin mai khan in video kan lo publish to chu kan video chu the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 chung chang kha ania ni chuan in ka video kha kan publish zo deuh chia ni chon MHEP in thu chu an ron nei vele nga la tun lai kan Mizoram bo ruak chu he topic hianin soizui hlo em maya abikin mei chia lampang te chan an kho ve na sa ke ni mi palampang point chan kan kho ve tur ni he bil hi chu thil serious lo tuk mai ania mi pa lampang te po kha social media kan phak ang tok theu khanin hemi topic hi chu chan kan kho ve kha tul ni ti chuanin voin chhun lama session an nei na khanin kan chief minister zom tak khanin hemi the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 soizaw na kha anei ta khan kha soizaw na anei khan MHEP te po antel thu kha asoya chuan MHEP thu chu a hianin antel lo thu an ron chu avele eng hinge dik lo ti po kha khriat thiam a har to khop maya eng po chu ni ta sela ke chuanin he issue hi chu a top thleng hianin kan chief minister zom tak pulal dom hi ka support tlat to na pa hi ka ti hemi issue a kher hi chuanin ase ange a thu zuk le ni kha chuanin mi pe a kangai don ni le MHEP na voinan thu chu hi kan chiar photang chiarang MHEP dated Aizol the 27 February sangni somni paruk MHEP thu chua an ron tita the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill sangni somni paruk February ni somni pathum sangni somni paruka the 9th Mizoram Legislative Assembly in apasi MHEP General Headquarters chuan Mizo mei chia te tan a him lo le a that tok lo awangin en non le ngei ni se kan ti Mizo Customary Law Committee a MHEP te kan tela sangni somni paruk bila ero hi chuan ron emo shil ve kan ni lo awangin kan pom lova MHEP chuan Mizo mei chia te ta na dan thar thaber tur le siam that ngai te kan zir chiang me ka chu wangin he bil sangni somni paruk pas to hi suta en nona siam that le ngei ni se tin the 9th Legislative Assembly hi kan ngen tak meu ani aron ti ta ti chuanin anhuai han Professor Irene Lalruat Kimi General Secretary Lalyani President General Secretary le President in mingan sign nan bokati chuan kha tunlaya Mizorama kan ti le soihlo tamper kha ania thilom zia ka chu ka video khanin hemi chungchang hi chu ka soina sato khop in ka ria Mizo mei chian abikin Mizo mei chian namdang mi anei kha chuan Mizo ni na abong hal tur thu te kan ngai thla a tin an fa te po kha non tribal an ni na an claim thei to lowang ti thu te po kha kan chief minister zom tak ne na tangin kan ngai thla chief minister in session la an soi zo chi kha social media site changa khanin he issue hi he topic hi adar chak maya ti chuanin hemi issue a kher hi chuanin pulal duama kan chief minister zom tak hi ke chuanin ka support tlata pa hi ka ti kan chief minister hi chu athil ti to hi chuanin athil ti to hi azuk le mei lo ni ka tiang ati hi chu ati chat zela final hi a thlen puingam ni a top hi a thlen puingam lai tlata hi ke ka fak du na ania tuna te po nei MHEP lampang hian in voice ron nei ma sela kan chief minister hi ange athu soi to le a bill putlu a khanin ama move nge ya hianin khang a bill putlu le ama move nge hi thu hi zuk don lo ti hi ka chiang khop me chuwan chuanin tuna kan chief minister hi chu pa hi ka ti ve lak lo rim maya hei wang hin kan support chan ni hemi issue a phe chuanin a big takin moral sport ka pe ve du rim ma se a thu lo zuk le ni kha chuanin mi pa anga ka ngai kha mi pe a kangai don ani a thu he zuk lo tura te po ngai taila ti chuan Mizorama mei che in sui khom polian perin hemi chungchang a hianin voice an ron nei tak si chuan ri ru le ngei tuana akal phir ta khop me heti zong hen hon soidon taila hemi issue hi chuanin MHEP te hianin ani na diktaka chuanin kan sarkar chak tak mai hi full support an petura kalo nga ya chu ke ma ngai dan ani ta khami bil putlu
kan chief minister ina khami bila putlua a move rual khanin karil rual lo lang ha la chu MHEP te hi ani tani he thil hi chu MHEP tan hianin avahan thadon em an support na MHEP han thu chu te bon ron nei tura nga yang tin ril ru leng ei tu na kalau senga ma se hei vo in ni somni pasari February sang ni somni paruka chuan karin lo lampang dei mai MHEP lampang hian thuan ron chu a eng po chu ni ta sela athalama te po ngai taila ti chuan MHEP enge Damizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill sang ni somni paruk su tura an ngen na hi om ang lo ka ti khop me frank deuh chuan ke chu thu hi ka se pe lo ka puak pop zel ka ti kha om ang lo ka ti khop me he isu hi su chi ani lo ngei tu wang ro he isu hi su chi ani lo ani ani na taka chuanin kan fa te theu hi enkol thaila namdang nei lo tu rian in sil thaila mo heng tingang tuna Mizoram ina social media site changa kan khel lui Damizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 hi social media chai vak anga in karing lo ne ma se kan fa te kan thunun thei si lova namdang an lo hmangai ve si non tribal mi an lo hmangai ve si an hmangai ni kha chuanin a hlotuk ma se kan fa te theu hi namdang nei lo tu rian zir tirila chu poimo lai ber chu ni tin he dan hi do dal chi ani lo ni he dan hi do dal chi ni lo mizo to phat chuanin kan support tur ni amen kan pethlap jok tura ka lo nga ya ani na taka chun he bi la hi he dana hi kan mizo ni na kan namzia le rang zong nge kan hum hal na turata na ahman ro poimo laiber point pakhat ani tlatani chu chunga tinge MHEP lampang te hianin he Damizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 si su tura an ngen tak mai okati MHEP hianin handon chiang sela heng tengang nge mizo nam hum hal na turata na nge dan poimo tak mai hi su tur hi chuanin an ngen duin karing lawa eng po chu ni ta sela kan fa te theu hi hril thaila namdang mi nei lo tu rian hril tamila chu kan ram tan lai ke ma ni tan theu him na tur ani MHEP han voice ron nei ma se kan chief minister zom tak hi a thu soi to hianin ading hetlat donin gashia ke chuanin kan chief minister zom tak hi ka support zel don ani namdang nei te ro chu an mani kha chu mizo thawan ne ka support a an fa te ro kha chu non tribal ani to tribal ani theina dana kha ke chung ka hretlat lovani le khati jong kha senta video kan siam thei chu ni le phot ta sela ni danga zandanga kan hmule theu don ne